West ke amria havar panai arong along inut arta ki jum hek pen ki thek mate talentera oso Sarkangjang Phangcho men ki su ka cholong lo jo bangso pir the pen chevoi nang juilo Kalitang Sarkangjang Phangcho laki long kumar Phangcho pen gremila han se piatom asomar bang ki thamang bong pen aki bisya banglu Kalitang Sarkangjang Phangcho arta ki jum hekang bong setami sport mate kapachwa hin aning hang piga jo dipu along Wushu Sport Association along amenche thabdun si labangso Wushu Sport Charlie pangcheng dunlo Bangso phi all karbiang long Wushu Sport Association along setami gold medal anong e chepalong dundu Bangso phi Guwahati rong sopia long pen setami Wushu Sport along gold medal anong e lapen an parta all karbiang long Wushu Sport Association pen Arunachal an ki ponja phantami Kalitang Sarkangjang Phangcho phan ingwai pontang lu Ponta men kisu kacholong lok pen ajok kidam tang wosing ni phain koi ra trok siar ni bangki ada por phai trok ra chitima formalom bangso pir the pen chiunang koklu Kiram tang surikri phon kan thereponi phai kriner kep arni pir the ka chi Sarkangjang Phangcho ningkan sir kep ansi bangso pir the long dudun long chotlo Sarkangjang ason ki thek sera uso bangso pir the pen men kachevoi juya bangki karbiang long na pen karbia ra phan kana hok thidungan pinlo bangso jok all karbiang long Wushu Sport Association a hin pen setami ningduk chepaklang pon News report KTV News